Ovaj događaj, ova kulturna manifestacija koja se posle Novog Sada, Beograda, Tolmina sada odvija u Parizu pod nazivom Interaktivna instalacija Suva sobe, posvećena je mom voljenom sinu Mitu Subotiću Suvi i njegovom stvaralaštvu. Suva je bio muzičar, pijanista, kompozitor, producent, čiji je talent prvi put međunarodno zapažen i nagrađen baš ovde u Parizu. Na 1987. dobio je kao mladi kompozitor nagradu UNESCO-a za muziku koju je stvarao na bazi narodnog melosa naše zemlje na bazi Uspavana. On ih je elektronski obrađivao na vrlo originalan i modern način, tako da je nastala muzika poznata po nazivu Mesečevom kavezu ili Moon Cage. Meni je neobično drago što su poslanici kulture UNESCO već tada prepoznali da ono što je mog sina činilo posebno nije bila samo njegova muzika, već njegova strast prema istraživanju različitih kultura, njegov široki pogled na svet i njegova ljubav prema umetnosti. Naš dom u Novom Sadu je uvek bio ispunjen ljubav prema francuskoj kulturi. Moj muž, Radomir Nenad Subotić, Suba takođe, senior, studirao je žurnalistiku u Parizu, te je mnogo pisao o ovom divnom središtu svetske kulture, a na Sorboni spremao je doktorat iz afričke književnosti i bavio se prevođenjem sa francuskog. Ja sam godinama radila u izdavaštvu časopisa i knjiga i bila uvek u bliskom kontaktu sa francuskom publicistikom. Interesovanje za francusku kulturu je tako prenošeno na mog sina, na našeg sina, od njegovog najranijeg detinjstva. Suba je, kao i mi, njegovi roditelji, a i svi naši prijatelji, gajio duboku poštovanje prema Parizu, gradu umetnosti, inspiracije i slobode. Mnoge njegove posete Parizu bile su ne samo profesionalne, već i lične, jer je u ovom gradu osjećao da sve što ga okružuje može da ga ushiti i inspiriše. Zato je za mene posebno dirljivo što su se danas ovde u Kulturnom centru Srbije okupili mnoge ugledne ličnosti, dragi poznavaoci muzike, oni koji vole umetnost. I sve zato da bismo slušali njegovu muziku, a to je posebna počast Subinom talentu i nasleđu. To je još jedan znak da je njegova muzika ostavila trag, neizbrisiv trag i da će biti sačuvana u novim izdavačkim projektima, što sve nas okupljene oko fondacije posebno raduje. He is of course best known for his pioneering work in the field of experimental music and his contribution to the art world from Novi Sad to Sao Paulo. It was all this, of course, that UNESCO considered and valued largely when Suba received the prestigious UNESCO Award for the promotion of art in 1987. This recognition was awarded as an acknowledgement of the innovation and the cultural significance of a particular work. In the Moon Cage is the name of which Madame Subotić so poignantly spoke. The project blended music, art, and experimental approaches to create a truly unique artistic experience.